kwababuhlungu ukuthi makukhona izingane esizalayo mazazi ukuthi thina sibizwe ngamasimba sibizwe ngeimpukane ngoba kukhona umuntu esimlandelayo. Nathi abantu abasithandayo nabasihloniphayo babuzwa lobuhlungu. Manje obuziwa abantu abaclose kuBobo ukuthi uBobo sekunabantu abamfisela ukuthi efe. Sezwa ngayo ukuthi uBobo umuntu uyafiselwa ezidlangalaleni ukuthi afe. Into yaqhamuka naye. Asikaze simbone umuntu oclose noBobo in life noma engena ku social media noma kulabantu bama interview ayintathele ezegcwele uTikTok ayothi hayi yena njengomuntu oyisihlobo sikaBobo noma usibale kaBobo akayifuni lento yenziwa uBobo akamazi uBobo bengenweni kodwa beumndeni wakhe basazokhuluma naye. Namhlanje sekufuna ke sidabukela ukuthi hey kunomuntu oyibona ukuthi ucishe wakhanyisa amakhandlela ngokuthi kulinyimela uBobo. Sekufuna manje sonke sithi sizoya ngalapha ngeke bafana bakithi noma ngabe siyathanda. Nami njoba ngiyimina nje nginabantu abangangifuni abangifisela ukuthi ngife kodwa ngeke beze bezongena la life bazothi bafisa ukuthi ngife. Kodwa mhla ngafa noma kwakhona into engehlelayo bayosho ukuthi kuze kumfice kade sasikufisa ukuthi kumfice nami ngoba kunabantu engibafisela kanjalo. Asingalokhu nje siyalinga lo madoda simeni entweni eqondile. uMax singamgxeka kwezinye izinto zakhe ezisemaceleni zabantu asuke bathuka bengenacala bengamazi bengahlangene naye. Kodwa kumuntu othuka uMax waqondanisa noMax uMax mayesemateka lo muntu 100%. No ngiyakuzwa mfowethu nami bengizama ukukucacisa ngoba abanye benza ngathi lokho kumehlele ngoba nakho enze lokakwenzile kuphuzana. Lokho ngifuna ukucacisa ukuthi ibhadi akafiki nje nali amabhadi kudala amqalile nje kudala emqalile. So angifuni kuba ngathi mhlawumbe isenzo sakhe asenze kukhuzana. Ojabulile mfowethu akuna nkinga ilungelo lakhe ilungelo lanombani ukuthi umuntu azibonise ukuthi yena uzizwa kanjani. Angiphikisani mina nomuntu ojabulile kodwa into engiphikisana naye angifuni kuba ngathi mhlawumbe ibhadi ulilande ngokuthi adelela ukhuzana. Cha kalilandanga ibhadi ngalokho. Nami ngesenzo lesasenza ke sokukhuluma inkulumo kunamagama awakhuluma afana nakho ukufa ukuthi ngingachitheka nanoma igazi yini. Ngasho ngathi ngifisa ukuthi mangimbona singayikhulumi ngefoni. Ngangafuni ukuthi sikhulume ngefoni ngoba ngangazi basoyikhuluma ngefoni sizoxabana ngoba angazanga nami umfowethu ukuthi lapha ungenelwe yini. Ngaze ngamtshela ngathi mfowethu kuzomela ukuthi sibonane ngoba mina uBobo onje angimazi. Kodwa ngifunanga ukuthi ke sikhulume ngefoni ngoba ngefoni ngiyazi sasoxabana ngoba ngiyamazi. Kodwa ke kwazi ukuthi uNkulunkulu ke wangaqondanisa ukuthi sibonane ke ngokusheshsha kwaze kwehlale lento esimehleleke. But inkulumo yokuthi ebe nebeef nokhuzani kade ngangivimba uma neqiniso umfowethu anganitshela mhlawumbe emva kwegcwalisa nje kuningi ngemkhuza hayi ukuthi angikaze ngize ngemkhuza kodwa umbuzo kamnikazi weFortuna uthi uBobo umcuthi ukhuzani umcuthi. Ngazi mina ukuthi abaculi banjengeinkukhu balwa ngemlomo bangcofana la kuma CD abasuke beingomeni zabo abayikhiphayo. Mangabe sekuthukwa thina ke esingaculi sizophendula kuphi ngoba phela yena uBobo unayo indawo azokwazi kuyophendula khona ukhuzana ayomnekelisa. Angithi sihleze sonke sithi ukhuzani uneindaba mayikhiphe ialbum kukhona izinto ayivezayo ngezinto ezimhlukumezile kubantu abathize nakunini eniculayo. Yini uBobo emhlulilena ukuthi yonke lento ewukhuzana engcolile ayineke kwi-CD yakhe ayikhiphayo kunokuthi akwazi ukuthi azofaka nathi ke singacule esilandela uMaskandi. Thina uthi asiphendulephi ngoba ngibona mina ngathi uMax uthola ithuba lokuthi naye azalithola ithuba lokungena estudio ayokwazi ukuyiphendulela ngento eyabhekiswa esayidina kulona. Yebo mfowethu cha lapho inkulumo nje leyo engangithi ngisafuna ukuyikhuluma naye ukuthi kubalandeli uthathe ngamawala nenkulumo eyathi noma ngingachitheka igazi nayo futhi inkulumo eyathatha ngamawala. Okunye nokunye kayikhuluma cha ngangeke ngimkhuze kona kodwa kule abalandeli bengifisa ukumkhuza naleyo yokuchitheka kwegazi izona zombili njengangifisa ukumkhuza kubona ukuthi la wonile kakhulu. Kokunye nokunye cha ngangeke ngize ngimkhuze kodwa